Are we gone? Hey man, put in the slaughter. Kushamila kutobe kwakuzwa isibanga mthobazi yakadubona lo rubbish lawo Phela sinshadez. bazirophelani bazirophelani awinile bekuthwasa ngeke kuzaziropha namhlanje so number 3 kade so number 1 ngolo sinade so number 1 namhlanje so number 3 kodwa into ehlangana noTiranju rubbish leyo ngeke yey mina bangavela bangibophe Number 1 amasonto awu5 ngesonto lokugcina usu number 3 anye number Inkinga kakhulu into egcina ibonakala abalandeli into edala ukuthi babe nolaka kanje is because abahleli bemicimbi bagcina sebebonakala njengabantu abayuza ama-artist so that imicimbi yabo izoba successful basebenzisa ama-artist yabo. So that is why abalandeli yabo manje abalandeli beThwasela Cartel into abayilindele balindele ukuthi iThwasela Cartel uzoba number 1 noma number 2 yabo. So shiftile number 3 it's okay ke mhlawumbe indlela kwenzeke ngayo but ekugcineni ulaka labalandeli ingoba abahleli bemicimbi bayayuza ama-artist.